Ibihe byiza kuri mwe mwese twongeye kubasuhuza abakunzi ba Iyinkuru TV, by'umwihariko uyu mwanya tugiye kubagezaho inkuru isohotse aka kanya, inkuru irimo kugenda ivugwa ahantu henshi hagiye hatandukanye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, by'umwihariko muri East Africa. Iki kiganiro by'umwihariko kikaba kigiye kwibanda cyane ku mubano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho Perezida Paul Kagame yaganiriye na bagenzi be bo muri EAC ndetse na SADC ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bitsa ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba hariya bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. 23 ikomeje kugenda yavansa yigarura ibice bigiye bitandukanye hari mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi mu by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru mu bice bike bigiye bitandukanye muri karagace. Mwibutsa ko nimba utarakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro bitambuka kuri Iyinkuru TV buri munsi, by'umwihariko ngendikiye umuhumuza mbahaye ikaze. By'umwihariko rero Perezida Paul Kagame ndetse na bagenzi be bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se EAC mu magambo ahinnye, uyu nguyu rero ni uw'Afurika n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ndetse n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC kuri uyu wa 13 Kanama 2025 rero nibwo baganiriye ndetse kandi banifashishije ikoranabuhanga ry'iyakure ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero abakuru b'ibihugu bakaba baganiriye ku buryo amahoro yaboneka hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange, by'umwihariko agace k'iburasirazuba, ndetse kandi hanashingiwe ku myanzuro yafatiwe mu yahuje umuyobozi mukuru wa SADC ndetse n'uwa EAC ndetse n'abahuza bagiye batandukanye bashyizweho. Ibingibi iyi nama ikaba yarabaye tariki ya mbere Kanama 2025, ndetse kandi si ibyo gusa hari n'abandi bayitabiriye barimo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Dr. William Ruto wa Kenya, akaba n'umuyobozi mukuru wa EAC ndetse na Nelson Munangagwa. Uyu nguyu rero ni umuyobozi w'igihugu cya Zimbabwe ndetse na SADC, ndetse na Hakainde Hichilema. Uyu nguyu ni umuyobozi uyobora igihugu cya Zambia ndetse n'abanyamabanga bakuru b'iyi miryango igiye itandukanye yaba EAC ndetse na SADC. By'umwihariko rero ibiro by'umunyamabanga mukuru wa EAC cyangwa se East African Community bikaba byasobanuye ko muri iyi nama by'umwihariko abakuru b'iyi nama b'ibihugu bakaba baganiriye ku kongera Perezida Mogowitsi Masisi, uyu nguyu ni Perezida wa Botswana, mu nteko y'abahuza b'abanyekongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko rero abakuru b'ibihugu bakaba baganiriye ku kwemeza imyanzuro yafatiwe mu nama yo ku itariki ya mbere Kanama 2025. Iyi nama kandi irimo kongera umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu nteko y'abahuza yashyizweho na EAC ndetse na SADC. By'umwihariko ikibazo cyane cyakomeje kwitswaho ni ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri karagace k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ikomeje gushotorwa cyane n'igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'indi mitwe igiye itandukanye harimo Wazalendo ndetse n'indi mitwe myinshi cyane igiye ifitanye isano n'ingabo zituruka mu gihugu cy'u Burundi. Muri iyo nama kandi rero abayitabiriye bakaba basabye ko ubunyamabanga tekinike bwa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se African Union bwa EAC ndetse n'ubwa SADC bwose bwahurizwa hamwe bukaba ikintu kimwe, ndetse kandi bukaba ubunyamabanga buhuriweho bukaba buzayoborwa na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se African Union ya Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. By'umwihariko rero bikaba byitezwe ko hazatangazwa imyanzuro yafatiwe mu nama yabaye kuri uyu wa 13 Kanama 2025, bakomeza by'umwihariko bitsa ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero Perezida William Ruto ndetse na Nelson Munangagwa, abo ngabo nibo bayoboye iyi nama nk'abayobozi ba EAC ndetse na SADC. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi rero nawe akaba yari yitabiriye ino nama, ndetse n'umunyamabanga mukuru wa EAC ni Perezida Paul Kagame akaba yaganiriye na bagenzi be bo muri EAC ndetse na SADC ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho
intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera by'umwihariko hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo aho zihanganye n'umutwe wa 23 aho ukomeje kugenda ufata ibice bigiye bitandukanye muri kara gace by'umwihariko muri Nord Kivu. By'umwihariko rero Perezida Paul Kagame na bagenzi be bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC cyangwa se East African Community ndetse n'u Afurika y'Amajyepfo SADC kuri wa 13 Kanama 2025 bakaba bagiriye ikiganiro rwose cyaganiraga ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba baganiriye bifashishije ikoranabuhanga ry'iya kure. Abakuru b'ibihugu rero bakaba baganiriye ku buryo amahoro yaboneka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange, hashingiye ku myanzuro yafatiwe mu yahuje umuyobozi mukuru wa SADC ndetse n'uwa EAC ndetse n'abahuza bashyizweho. Iyi nama ikaba yarabaye tariki ya 2 Kanama 2025. Abandi bayitabiriye nk'uko twabivuze barimo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, William Ruto wa Kenya ndetse n'umuyobozi mukuru wa EAC Nelson Mnangagwa uyobora igihugu cya Zimbabwe ndetse na SADC, Hakainde Hichilema uyobora igihugu cya Zambia ndetse n'abanyamabanga bakuru b'iyi miryango. Ibiro by'umuryango mukuru wa EAC rero bikaba byasobanuye ko muri iyi nama abakuru b'ibihugu baganiriye cyane kongera Perezida Masisi wa Botswana mu nteko y'abahuza b'abanyekongo cyangwa se mu nteko y'abahuza ba Kongo. By'umwihariko rero abakuru b'ibihugu bakaba baganiriye ku kwemeza imyanzuro yafatiwe mu nama yo ku itariki ya 2 Kanama 2025. Iyo nama rero ikaba irimo kongera umuhuza washyizweho umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu nteko y'abahuza yashyizweho na EAC ndetse na SADC. Muri iyo nama kandi abayitabiriye bakaba basabye ko ubunyamabanga tekinike bwa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se African Union ndetse n'ubwa EAC ndetse n'ubwa SADC byose byahurizwa hamwe bukaba ubunyamabanga buhuriweho, bukaba buzayoborwa na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se African Union ya Addis Ababa muri Ethiopia nk'uko twabivuze. Bikaba byitezwe ko rero imyanzuro yafatiwe muri iyi nama izatangazwa. Iyi nama ikaba yarabaye ku munsi w'ejo ku itariki 13 Kanama 2025. Abaperezida rero bari bitabiriye ino nama harimo William Ruto ndetse na Mnangagwa. Abo ngabo rero akaribo bayoboye iyi nama y'abayobozi ba EAC ndetse na SADC. By'umwihariko angani kuri irya Kabagari TV, nimba utarakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka kuri irya Kabagari TV buri munsi. Nge ndetse Muhumuza, andi makuru ni mukanya.